Sekarang kita sudah di Kediri. Mencari baju bekas. Gila. Engko kono ketoke nganu. Stop. Wis lawas. Sampai di pasar baju bekas Ringging Kediri. Sing jajal sing kene lho ketoke akeh. Kene bro. Kabare kata petuan isu. Sing tas bongkar apa, Mas? Jaket, Bos. Celana jin ndak? Jin kapan ki ngentokne ya anak iki tapi. Tinggal irin, Mas. Pasar Gringging. Mana nanti? Sama sini gitu. Kira niat ngevlog lah ngene iki. Lah pengen milih. Bagus barangnya. Sini celana pendek 25.000, celana jin 100.000.
Tak milih-milih apa? Kok bareng delok-delok tak? Budgetku kurang. Eh?